Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yapun na mga idag na siya na di pelang ki paundirami sa tarintang aso hanisaw na din so hanilap pamilya mamaw. Yakun mamu mga dida na pila lang yang kunay ko mga bangansan yan kung nakang bala-bala ko po yung mga makinag sa kati sa bangan ipamakin ka paundir sa tarintang. So kanakan saw na yan sa bangan dito tang kaysa sudi katatago marsuragaw na maangad sulo masak kanakan saw na yan. Sawasala. Tarintangku tarintang atau sarana layon sa tarintang ada pakau ragisah ginawa ko rasa anakku peribunan aku kali sengka mati gerak kayak kata ukuran seketas numi ai lidah tarintangku budo gesarano ini minyak kasih ni patah saya utuh pagunu tersaladayu kudikem inawang kadene dah ladayu naguribun kadene mapa mikir rasa ikat ini dulu nasa kepeni dirasa kasas lagi denakin semangat karumah saya suawi deakal kapunan saranungkum kadeni demu ayang kama pikiran nanain rasa yakum asara dika amada kanum kasa diku kerang
Ade
bengkasaran hidup ngabulang sabe pangkilade nawa ku rasaya idulakum saya lina lino anni anila
syukur atau inada purunta adita purung inada kadidewayan tade kapapa wingan tang dita purung tia apa mana benar nanai nusi berak Salah kau sugina ada min bil satadu ada umi apa gigi di mata taman sepakatan apa yang mikirakan surat bagi nawaan saya nak ulak na idulak sakali giuto den nanai no si berat pikiran ko mana hani lebar saka pekeras saya di mananya ini uminya ribu nakum aduh sana ulak kenapa lagi nyawangkan inadau diku mahar rehibu ibunya duhani labeh kedende pamaguman surat tagina wa mangko kata amiat demanakeun surat tagina wa puna nakidi betung